La 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 la. Utos unahan. Kasi na utanon to. Ita ni watay sudan. Na ay buwad. Buntag, buwad. Udto ginamos. Inagabi buwad na pod. Murag karong gabi murag lami may ikaw. Utanon na may ihigop og sabaw. Ngita ko to, basig na bago to. Ay mga ubo na to. Testingan ko to pangita dos. Kalibunan kay. Basig na dito. Atong baguhan tos unahan, na amtoy baguhan na to. Panguha kong udlot ato. Akong tunuan. Akong subakag buwad. Ana agad po'y buwad. Subak naman. Sige na lang. At least makahigop og sabaw. Kami kay higop og sabaw. Grabing in street og kaog ginamos buwad. Ato na ho. A few moments later. Lah. Saan ni bajihan nga? Dapante. Gabra. Suko pa jud og nagbutang pa jud og kaning tuwalya siyang buhok pag kong ligo. Kisam ning bayhana ni nga. Ang kupare man ning ade. Kisam ning bayhana wa mo kailan eh. Matay siksihar ba? Awon ko dibi. Unsa may bayhana kumpiyansa agyud. Libon ra pa kaya yang adra bang pare diri niya. Ano na amo siya dire? Bakit aga ning kumpare ni? Tira ba yuto ka? Butakal to. Nah, di jud magmahay ni bayhana ni. Saan gin bayhana ha? Tayong kumpinsa. Gapan tira og gabra. Magkubos ng ligo. Humot kay gubok ani. Say shampoo ani. Atay. Kumpiyansa kay ni makita niya ni kumpare. At pertir ba gitong butakala to? Nah, di gid magmahay. Pertir ba hamisag pa o? Sus, napay pa. Murag model sa silka. Sus! La 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 la. Ang galing bayhana ni. Uy, kita mo ni? Pre! Oy, naman, sabi ka? Ikaw na yung nailag ko yung... Ako bitaw. Pero ano naman? sa may taong ka na, pre? Palinte naman yung taong ka kabrade, ha? Lili ka na, no? Lili ka na, Bigong-gong na ito kaya na. Abi nung gayo, sana yung inamin mo pa-apat si Mike. Siyempre, lili ka na, ho. Ikaw, suka mong gay.